Piše gospodin Mijač tu da čestita momcima. Selektor Radolović dodeljuje pehar Petru Grbiću, očekujemo i taj posljednji moment. Kjara će ga proslaviti sa svojim saigračima i stručnim štabom budućnosti od strane MN Sport televizije. Čestitke za jednu jako uspješnu sezonu. Sezonu u kojoj su zaista odigrali bez premca, ostavili prvog iza sebe na u ovom trenutku 25 bodova, ne isključujući mogućnost da to dođe i do 30. A Petar Grbić se raduje sa svojim saigračima dok polako odliču u nebo plavo-bijele boje. Glavni grad dočekuje svoje šampione, budućnost je prvak Crne Gore, a to smo znali odavno. No bilo kako bilo, lijepa scena i kažem žalim što sa lijeve strane na sjevernoj tribini se ne nalaze Varvari, a na zapadnoj, istočnoj i južnoj brojni navijači ekipe budućnosti. U ime da se to promijeni već u narednoj sezoni, navijamo za takve momente. Budućnosti, kažem još jednom, od strane naše televizije šaljemo čestitke, a to nije sve, jer se ne zadržavamo na čestitkama, već im pripremamo jedan prigodan poklon u ime ove sezone. Nakon ovog slavlja imat ćete prilike da vidite sve pogodke fudbalskog kluba Budućnost u sezoni 2020-2021, zahvaljujući našim montažerima i ekipi. Dakle, Budućnost je osvojila titulu, a ovo neka bude simbolično poklon MN Sport televizije. Uz ove odjavne slike mi ćemo vam se javiti ponovo u 20 časova, to jest malo prije 20 časova, uživo sa meča. Imat ćete prilike na MN Sport 3 kanalu da pratite multiprenos, na YouTube kanalu utakmicu između Budućnosti i Jezera, a sada, kao što smo se dogovorili, u nastavku programa svi golovi Budućnosti u sezoni 2021. Momci, sve čestitke!